lam katok entertaining ting na vikun chibai tunina Hauzel Diagnostic Center to kisai haulim homle ichia ya kakyanga tu namule tam takin na thei pau kaging ta ama ahile unaw pale heu tu pa Babmang Hauzel ahia ama khayai Hauzel Diagnostic Center managing director bana anei tu leng ahia tuin ama to haulimna saulo inei dinga thil tuam tuama mi phatuam ngai le gamle nam vaya ding banga phatuam ngai taka kalsuan gi ge khat hi na tuina entertain leng ngai sang ngei din kaging ta wana ana sep khiak te bang leng thupi hi manina holim pi na saulo na nei le ichi hi introduction saulo ka hon nei nungina entertain a chiang zu se ma hon the na ringa self introduction nang kinei thei diam entertain teng chibai ke minai le be mang Hauzel ahia kapa minai le doctorate kam khen tangai kanuai le thon janiang ahia kal better half ahi le dr ngaje phung Hauzel hi ko lam kap 2016 in imphal patin kon pem no twa oi chaina i 617 ina i course tom kon hi wa dmlt to i ot technician to x-ray imaging to i china panina 2016 19 ina i Hauzel Diagnostic kon khan khiaw hi yai tenga hi dia adang teng kha olina ken Hauzel Diagnostic kha 2019 na hong ki pan khiam mo wai hi le yai kha bang tup na pen ta ka yai bang center hoi tak non pat khia kwa le ka amen objective le hi le kha lamka compile line kha 2014 15 lai coin kha moiranga ki ban chain kha I lamka pang x-ray kila thailo ichinom nemnuma ei lamka technician ki to mama dmlt kon hi wa lab technician lama ot technician lam ko kon hi wa le kha icha olo lang ki upgrade ka hi wa ko le ucha I mi apoimo anit ki anina akipana hi mi pi tia wa kul dan ki the akingai twa jakina mi lamka mi ti khwal na ziak leo non pat khiak mo thupi ma hi le yai diagnostic center ai kele lamka nge bangaleng yai clinic tam tak ai thil tom test theina di tam piom ta yai Hauzel Diagnostic Center khawaya miranga to ki ballo na ya na thei khen khat tenon gen dem I Hauzel Diagnostic kha mi pi dima ma ki khwala hiya waya kha arel le man tom midang sang an man tom ngi din ka ging ta ko kha facility kha kanei u kha blood test teng ya ki lo culture ti te khong bang le I lalpet te to ka kitaya po lalpet ta aizola ka thonwa uchi lawina tuna I gal tai te doctor tam piong pai tawa culture lam ka hi the teng ki hiya a ki lo teng chu I lalpat aizola ki thona la aizola ki lo le Mumbai yang sol sakwa amau branch nei namun munwang sol sak homes outsource sakahi uchi na under one roof ina tilteng teng kanewa x-ray mangle saudong gen talenga whole spine kila the hi bai kha pet sa mantom taka jangamana whole spine lakte hi to x-ray dang te bang chu chest so kila le spine dang ki mu thelo mo ja whole spine kha gola patan wai tang kha kila the hi uchi under kong facility tuam to ma mammogram chi bang le noi cancer at na detect na Hauzel Diagnostic alam ka chaw ma I wai changina ultrasound bang le tuna latest technology I fiber scan ki liver scan theina liver bang tana sia chi bang theina di fiber scan kha to hong pai dek le ultrasound machine uchi banga la ai mi pt kwal na dia tampi machine kha ki upgrade thila hi ya wai bang le I mi pt thei dia hoi ka sak khata hi gal boy jak banga boy na ne om te bang khongai dia monthly maintenance oma service engineer te hong pai di kha aneng kha wai nong kaya adang reason china adang dang te zo I Guwahati Calcutta lama patan alak the aman tam zo le aboy hoi pen ka sak chu yai site engineer servicing ang pai te kha hong pai thelo hung tak tak hong pai thelo wai khanong kai pen in ka sa yai center kha banga no testing chi lo adang bang na pai pi khong ma te hina dia to lab technician chi khong training chi khong bang hiam na pia kom ya twa I Technoy Lightel Institute waya kha
OT technician ก็ฮิเลเลวะ DMLT ก็ฮิวะ X-ray imaging ไอ้ที่เขาcurrently course ไปตัวเลฮี sample test เที่ไหนจะดำลูกขัดไอ้เขียนขัดบังค่ะไอ้ test โบลินไว้ result ค่ะตัวเดียนนักเรียนไอ้ Hauzel เฮียมคุยเฮียมไอ้คัลคัตตาจิตเดียมอทอดเขียงง่ายไว้ที่ค่ะบางหุ่นบางตันคงอลูดชัวเลย test ค่ะ depending on the test เฮ culture ที่ค่ะตัวน่ะยาลำกาขีเทีย24 hours สุนินะอากิมุเทตาอุจเราหนังค่ะ complicated ตัวเตจูอี48 hours นี่ลีนี่งาลูที่มีมาเฮียต่างปีนะอ๋ออีหุจิดานะทดเขียกดีตั้มเฮียไอ้กี่เลยไอ้หุจิเตลโลขัดด้วยเวใจนะเอามาเทกันนะดีนะลำกาคีโลค่ะไวรัลโหลดใหญ่อี hepatitis B เจบังต่างปีนะลำกาคีเกียไวรัลโหลดขัดตัวมตัวมาไว้เจค่ะอากิคักจังนะอีนี่ขัดอลูตาเพราะจังเนี่ยอลูนุ่งจุยนะอีทุ่มนี่ลีจุลูที่มีมาอีอาริปอดมุกินะดีค่ะอีดินาเทรนนิ่งนะเปียกเตอีนฮอนเกนนะปนินะเฮ้ยมุนาปนินะตูเลนะสตูเดนบางจานนี่ว่าไว้ที่ค่ะอี no certificate ไปเฮียเฮียอีไอ้กี่เลย no จัดดิมานะเทรนตัวเฮียเลยตัว student เด็กค่ะคุมแต่กินะ20 to 30ที่ produce เฮีย DMLT X-ray technician OT technician ไอ้จังนะอีตั้มปีออกมากับ first batch เดบังเลย diagnostic ก็กี่หงตาวะว่าเดบังเลยปาตากไว้มาอุจินะต่างปีลำก็สุงะอี lab technician เด็กเขาเอา student อย่างเงี้ยเฮียมาเลยปัตตวามาวีการมูนเดีย self sustainable course ก็ที่จะกินะมาว่าเดี๋ยวเลยห้อยมีเปียเดี๋ยวเลยห้อยฮี Hauzel diagnostic ina bangza bang staff bangza bang na ne zo wale hoi cha saklam khong ma le brand si chi yam hong to hin kon thia mo wai ti khong to semina bangza khong na ne zo di wale same tu kumbulina Hauzel diagnostic extension ka chi ba wai muna college ma kahi wa waya kha OPG ha X-ray dental na di ka koi wa waya X-ray khat to blood sample le wai muna lak thi ka staff teu kha 20 aval di na tulai tak na 20 aval deu entertain leng yai na function danu yai diagnostic center sunga na sip dan khin khat bang mu de hi na mo wai ti hi saulo na non lak thei diam okay ki pa ke le kai tu le yamuna hi le techno allied health institute ya 2017 na ki pa na ya course offer wele DMLT OT technician X-ray technician optometry hi teng li hi ka offer le lu yamuna ahi le he muna khatwa banga bet sa pai le lom he aveka tua kwai teng poteng sin saklel nei wele tua bet pai le la tu kuma session ka june akipan le la hi tu kuma okay yamuna kha reception counter ya yamuna ultrasound ki la hiya ya ultrasound machine ka toma ya machine ka toma yamun ka ultrasound room hi ultrasound lang man la bangza ultrasound kha whole abdomen sang ka ta hiya wa chaina KUB lower abdomen kha jagyat ai anomaly scan kha sang ni le janga hiya ultrasound kha tang pi na booking angai pa hi yamuna ile kha sample collection na si san lang namun adia si san de khong test tau de kana dia machine automated machine ngana hi am hing na chu tomatom to chaina reporting kha yang bolwa reporting khale tu lai takina eco friendly chi dia dani na kahi wa whatsapp report te kha ki kha khevek ngala ta hi okay emuna kha bang test he ale si san to mi sai banga ya kha CBC thyroid lipid profile junkum sisan ti tang ki test be ka hi emuna atang pin he diabetes bang ki thang ma bangza khong he daily assessment diabetes kha ani ki to ani ma kha jania hi wailo HbA1c kha jagu ki som nga hi yelama hi le x-ray omna lama hi twa
Sima banga yai kha whole spine lang na mun hi yamuna dinga whole spine kha lak the hi yai kha mun danga omlo hi lam ka chaw ma hi x-ray machine yai kha hoi hi yai pe mang le ai le x-ray lang man bang za khonga tang pia ko chu with x-ray with reporting kha za thum le som ngai hi tang pi na mo som nga mo yai kha control room hi uchina yamuna kha ko cha yai mun pe nai le mammogram hi lam ka oma sape na hi mammogram kha noi cancer detect na ko ngai hi ai le yai bang chi test di yai kha yai mun ya hong press wa wai exposure kha yai mun om ni tin digital hi wai da ni na capture image ka capture di wai kha radiology se nong reporting ong pe di hi okay ai le loi nu kha radiology se mo ai doctor bung kha aman result le ai thiak ting khong le aman hi thevek tuna yalama CT scan to MRI yen non dia yai CT scan ka child friendly hi 96 slice technology latest ma ma hi ai bang le 96 size child friendly chi kha ultrasound CT scan machine om pa lo hi now pang te hi changa kha radiation tom di kai kha child friendly special na hi ya kha bang detect hi dia ya kha lu te ken na din accident kong hi le fracture yamna ko ta ka 3D at thei mo wai changa i gil lam le the om lam le lang slam le the yan chil ave ka en the hi okay yai ti kha operate dan haksan na boy na khong bang om thiom hia technician ten operate wa uchina radiologist reporting ma hi ai kha na loi non en thei yai khale MRI latest technology helium free hi ya kha thil teng a thei thil teng chi chu lu taksa ke gu chi kong ya kha hoi na khat a hi CT scan na hi thero teng ya MRI chi thei ve ka hi kana zak da ni na he MRI kha aki on nak le off thei lo chi khat ka za au chi ya kha helium free ya ki off le chu poilo scot pi ki on off thei lo ma bangina backup kha generator ka hi ge wa chi na ya kha latest technology hi ba bangina sound reduction le 80% noise reduction hi ya in kha okay ya MRI test poimo te kha bangza khong MRI brain ka sang ko ki pana hi copy hi le chu sang som wali hi le yamuna mi si kwal nai na man tom chika ki hi hi sang guk kia mo reasonable ma mai hoi pi lo bang le na loinu doctor bungina reporting kai mo reporting yamun ka console room hi ya common console room nei da ja kha ya CT scan ya lama MRI oma common observation hi thei di chi ran da wa yamuna koi kom ve ka hi ka thei dia yamuna ya lama oma hi MRI khong lak chang hai lama pan na ngai ya lama he ai le to hi CT scan le MRI result ti khong bang chi kun khong amu thi ka chi vel tu nia ilak bang huna swak CT scan to MRI kilak tu nya kilaka jingchang next day report ki mu thei ve ka hi ya kha I phatwam pi ma wa hi ni dangina phai lamai go ho wa I wa kilawa wa jo changina ani ni thum chaina phai a report ting din ai wa pai jelwa ile yai mu na kha ni ani non chata ki mu thei no na hi report a result ka chuma bangina season blood test teng bang le jingkala kilak te sun nga lak thei vek jela hi ani ma chi za jen di ni khat ki ve man lo lak the ve mo hoi ma mai din na ge na hai saklama branch chi hiam extension ball na hiu chi non ge le wai mun en na le bane vietnam wale ya Hauzel Diagnostic extension pen kha Chucharpu college ma ke hi ko convenient mi pi tel nei na ja ki ngai to na ki hi ha x-ray OPG x-ray amna la ke dia x-ray le season sample teng teng amna pya ke di ngai lama ye kha counter hi ma ya yen ngai
ยายเป็นข้า OPG ให้เอา OPG ข้าหายาย breast ฮับเจียที่ของอาดังปีนะอากูละส่งเงินเลยนะก็ตัวเป็ดได้หมดเป็ดนี้เขาจะจัดเป็ดโคม่าเป็ดก็อันจะเต็มมากมาด้านมาที่ตัวเพชรเป็นอะไรที่ตัวด้านนั้นมาแต่ถ้าวันนี้ต้องจะเข้าตัวมาลาได้มั้งโอเคเฮลังมันละบังซะเคสนั้นเนี่ยจริงๆ OPC จะสุดสัปดาห์มั้ง IOP ไซด์ที่เราไม่ได้เรียนเป็นก็400มั้งUchina yala male X-ray gi koya emergency khong akilak thi ahi ale le mana X-ray lag di ai kha 100 mA ahi ya emuna ki koya kum newa ma X-ray result la bang tan khong lut zo ale ai chu tu mai la le nga film kap thei mai hi cha print out thei mai ha chan ma mai mo yeme tu diam le tunia Hauzel Diagnostic Center to kisai I houlimna hedinga ya tu pa Babmang Hauzel anei tuina chiang takina thilpaidan ti ahon lakhia ama to ki pa thuigena imipi ti adinga hei banga hon pathiak hei center thiltuam tuam damlo huna ipoimo test hi tuam ti kiman chika test hi na ding hei banga hon bol kya kha thupi saina eton tak leng isa idamlo huna hei mun banaya akimanzo le ai result chiang zo te mu theilinga kha ya Hauzel Diagnostic Center bazon chading na ko pe ma ikinge ni ki chala ye ting hon sang ki pa ke